سیتی ستار بیکری، وایت پلاس کافی اند رست، گولی سردم، سالن جویل، ABC رستوران. پیم خوشا با کورتی زور لکارتان نگرم، نمایشگاهشتان بو باسکم بوی حالتی گیشتن لدروس نبید. اما بس یک کالکشن دابازین، کالکشنی یکم پرودکت کانی قیوان پلاس مولا. براند جهانی کانا کالکشنی دوام مریم اسکوتوریش پرودکتی کی لوکالیه که خواهان کیسه خانمی شهری سلیمانین پرودکت کان لشهری سلیمانی درست کرد پرودکت کانم پیکات و لعبه کالکشنی سیمیش نحبینی اسکوتورا که خوم درستی کم لشهری سلیمانی و کارگمان لشهری سلیمانیه لیره دا امانجی سرکی من اوی جاری کتر بشانی بینو پرودکتی کردیش هاوشانی پرودکت جهانی کان لآستی کوالیتی و درینو دیزاین پیشکش دکره و دوای فاشن شوکش همومان پیکوا پرودکتەکان دانین و سەریەکەین و ئەتوانن بیبینن لە نزیکەوە هیوای کاتێکی خۆشتان بۆ خوازم ئێوارەیەکی خۆش کاتێکی خۆش با دەست پێ بکەین. سريعنا
پێم خۆشە بە چپڵەیەک دەستخۆشی لەم نمایشکارە بەڕێزانە بکەین. جارێکی تر بە خێراتەن سەرسەر و سەرچاومان ئێستاش بە هەومان بێکەوە لە کافی قەیوان پلەس مۆڵ کۆفی برێکێک وەرگرین چەند دەقەیەک و دەست پێەکەینەوە. زۆر سپاس.